Profe Danielito, ¿podemos empezar? Profe Daniel. Sí, maestra, podemos empezar. ¿Cuántos tenemos? Ya tenemos 23, maestro. ¿Podemos? Claro que sí, podemos empezar. Por favor, dale el uso de la palabra. ¿Quién va a moderar el taller? Por favor. Listo, maestra. El problema vamos a tener con el internet. Se está cortando usted. Sí, sí. Yachachik Daniel qallarikuychu. Alim, hina kaqtinqa ñañaykuna, turaykuna, yachachik masykuna alintuta kachun. Hatun hamuy kachun sapanga hukñiykichispaq kay huñunakuy kunan p'unchawmanta pacha qallarishan chay huñunakuyman. Chay huñunakuypin llank'arisun kay hatun umalliq wasinchis Ugel Canas kamarimun kunan p'unchawmanta pacha curso quechua básico, formación continua a nuestros docentes y directivos. Chay suti kamachisqawanmi, chay hatun huñunakuy kunan p'unchaymanta pacha ñañaykuna, turaykuna, yachachiq masiykuna qallarirunqa. Chay huñunakuy qallananchispaqmi, ñawpaqta uyariyusun huk yupaypi, turanchis Daniel Puma Muelli, paymi kunan wata especialista EIB, kay llank'ayta kay hatuq umalliqninchis wasi Ugel Canasmanta aparishan. Hina kaqtinqa turay Daniel uyarimsaykiku. Hatun hatmallej que yachay atipa hatun wasimanta yachay Gladys Nancy Waka paypa pusayninwanmi que hatun rimanakuyta que hatun rimarita aparisunchis kunan tutamanta pacha maymachus kay qawarisqa kashan chaykam chaypaqmi napaykullanitaq kamachikuq AGP nisqamanta Hamaut Rubén Justo Centeno Carrasco paypis noqanchiswan kashan yaqachapaypis ima yachay atipaykunata rimapayamusunchis kay hatun yachay atipay qallaykunanchispa hinallataq napaykusunchis pikunachus maykunachus pananchis turanchiskuna hatun yachay wasikunapi umalliqkuna paykuna kashanku noqanchiswan kay yachay atipay ukupi paykunapaq kachun hatun napayku hinallataq qankunapaqpis yachachiq masiykuna kay Ugel AGP nisqapi qampaq panay Gladys, panay Sonia, panay Melinda o kay Agripino qankunapaqpis hatun napaykuymi kay sumaqllata ima yachasqanchista kay uyarimuqninchikunawan chay hina kaqtinqa ari kamachikuyman hinan sumaqta purichisunchis kay rimanakuyta chaypaqtaqmi uyarinakunanchis kanqa rimananchispaqpis yaqacha makinchista uqarina kanqa chaykunapis qawarisqañan kashan ñawpaqman chayllaraqcha kanman nuqa kunan kay Urpintin sunquntin turay Daniel. Hina kaqtinqa iskay yupayninpin ñuqanchispis ñañaykuna, turaykuna, yachachiq masiykuna uyariyusun ñañanchik kashan chay yachachiq masinchis doctora Gladys Nancy Waka Guzmán paypas rimapayamasunchis kay hatun huñukuy kunan p'unchaymanta qallarisqanta. Yachachiq Gladys, doctora Gladys Nancy Waka Guzmán, uyarimuykiku. Allinch'isi kachun, ñañaykuna, turaykuna, yachachiq masiykuna,
Lipin kaykuna kaskankichis allinch'isi. Kuna no kayku kachayku lipin especialista kuna yachachik masiykuna kunan kallaniranpaq kay taller curso quechua nisqa lipin yachachik masiykunapaq. Entonces kunan punchaymanta kallarisunchis kay básico nisqa chay yachachik masiykuna yachanankupaq ichaqa yachay wasinkikupi ruwanankupaq allinta kusa atinankupaq. Uspalay sonkollay ñañaykuna turaykuna. Urpintin sunquntin ñañay doctora Gladys Nancy Waqa Guzmán, paypas kunan watan, chay hatun umalliq wasinchis Ugel Canas, umalliq hina yanapariwasu, llank'ayninchispi, puriyninchispi, wawanchikkunaq yachayninpi ima. Bien, maestros, también no nos vamos a olvidar de nuestra lengua, en este caso castellano. También vamos a tener la presencia o la participación del doctor Rubén Centeno Carrasco, jefe de área de gestión pedagógica durante el presente año 2023. Doctor Rubén, tiene usted la palabra. El doctor Rubén nos va a dar el detalle del desarrollo del curso, de qué forma este curso básico, formación continua a docentes y directivos, vamos a ir desarrollándolo. Doctor Rubén. Allintuta kachun wayqmanakuna. Kunanqa qallarisunchis chay formación ruwasunchis Ugel Canasmanta. Gracias, Gladys. Yo creo que el único objetivo es que personas como yo, que han ido formándose a través del trabajo que venimos desarrollando en el idioma materno, tengamos esta oportunidad. Les agradecería a los compañeros, por ejemplo, a la profesora Mamani, Nina, Raimi, por favor, su micrófono tiene que apagarlo, le agradezco mucho. Tenemos que tener cuidado con nuestros micrófonos para comunicarnos de mejor forma, ¿no? El día de hoy. Pedirle también al señor Segundo, al ingeniero, que coloque como anfitriones a los especialistas para de tal manera nosotros estar al tanto de que si hay alguna situación imprevista podamos ayudar. Yo realmente contento de poder ser parte de este equipo, agradeciendo de todas maneras a la doctora Gladys por siempre permitirnos, ¿no? Yo lo voy a reiterar, su constante motivación, su exigencia hace que nosotros también nos animemos a hacer este tipo de propuestas que creo que va a ser importante para nuestros maestros. Seguro que en el transcurso de los días vamos a seguir incorporando, son algo de 600 maestros inscritos ya en el evento. Para el curso básico tenemos más de 280 maestros, para el curso de intermedio tenemos más de 350 maestros, y seguro que vamos a ir teniendo la oportunidad de ir conversando con cada uno de ellos. Ya sabemos que este evento va a tener una certificación. La propuesta es que sea de 250 horas, en vista de que vamos a trabajar casi 4 meses en el trabajo que vamos a tener. Agradezco mucho la predisposición del profesor Daniel, quien está asumiendo esta responsabilidad, y seguro que por ahí vamos a ir invitando a otros especialistas y también contando con la maestra Gladys, quienes manejan este tema, para de tal manera podamos de repente contar ya con los ponentes que saquen adelante este evento. Vamos siempre hay interferencias. La profesora Teresa, su micro se ha capturado, maestra Teresa. Muy bien, muchas gracias. Aclararles de que el curso, nuevamente lo manifiesto, son de 250 horas. Espero que la participación de ustedes sea constante. No vamos a dar el certificado a aquellas personas que no terminen el curso adecuadamente. Ya lo hemos hecho anteriormente, se ha brindado por las horas que han participado en el evento. Lo máximo que vamos a entregar es 250 horas, está la propuesta hecha. Ojalá que se apruebe esta propuesta también que ya se ha presentado, y nosotros vamos a continuar de repente ir buscando también otros espacios a partir del mes de mayo para continuar formando a nuestros profesores. Eso sería todo, maestra Gladys, agradeciendo a todo el equipo, agradeciendo nuevamente a la directora y a ustedes, maestros, quienes ya están ingresando a la sala, ¿no? Yo creo que en el transcurso de hoy día vamos a tener
la cantidad de 280 maestros participando en el nivel básico, que creo que también es fundamental decirlo. Nosotros vamos a estar ahí porque necesitamos aprender un poco más de nuestro idioma materno y seguro que vamos a tener respuesta también de nuestros maestros. Muchas gracias, maestra Laris. En todo caso, éxitos en todo el trabajo a Daniel y también a los maestros que participan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Así es, efectivamente, señores directores, maestros, participantes que estamos esta noche en sala. También recordarles, como dijo el doctor Rubén, los días martes son nuestras clases a partir de las 6 de la noche para quechua básico, y los días jueves es para quechua intermedio en el mismo horario también, ¿no? A partir de las 6 de la noche. Bien, en ese entender, vamos a tener enseguida ya el desarrollo de esta primera sesión de la capacitación en quechua, y el cual va a estar dirigido a cargo de nuestro especialista EIB del presente año, el maestro Daniel Puma Muelle. Maestro Daniel. Bueno, profesora Gladys, creo que es motivo ya para dar inicio con nuestro trabajo para nuestros colegas que nos vienen ya escuchando que están en sala. Sería bueno ya pasar a compartir nuestro PPT. Sí. Sí, tenemos problemas con el internet. Disculpen un momentito, disculpen. A ver, vamos a tener que empezar con esta información. El taller de hoy día prácticamente va a ser para los colegas que, como se ha dicho, que están en el nivel básico. Se denomina este taller el primer taller de capacitación en quechua. Aprendamos a leer y escribir en quechua. Para, en todo caso, gramática básica. Y lo estamos denominando quechua siminchista quespirichisunchis. Tukuy son kuiwan chashkikuy kiko. Ahí estamos el equipo de especialistas de educación primaria. Avanzamos. Chaypachtahmi. Para eso, kankichis hina pues nishan alguien yachanapajka sumaq kawsaykunatan chaninchasunchis. Imakunatan ruwananchis kanqa. Llapallaykichis uyarimunchis imakunatan ruwananchis kanqa. Kay siqikunapi qhawashankichis hinapas micrófono nisqataqa
rimanallanchispaj, kichananchis, ama yankaq, mayanqapas kicharparin sinaqa imaymana wasipi rimasqanchis uyarik, rik, hinallataq, makinchista huqarisunchis, rimananchispaj, chaymanta, llank'ananchispaqa qaylla haykunanchis kanqa kay sala ninchis chayman rik haykumunanchis kanqa. Chaykunan kanqa allin yachanapaq kunan tuta sumaq kawsaykuna chaninchasqa kasha. Purisunchis. Maestros, el propósito de hoy día es esto. Hoy aprenderemos a presentarnos, a saludarnos y conocernos los fundamentos históricos, legales y lingüísticos del quechua sureño, así como la variedad dialectal de este idioma. Saludos, frases de cortesía, fundamentos lingüísticos. ¿Cómo va a ser la metodología? Va a ser expresión oral a través de interacciones que vamos a realizar en el transcurso de nuestro taller. Wayqaykuna, panaykuna, hamauta masiykuna. Imatan kunan kay tuta kay ese tarpasunchis. Tarpasunchismi yachasunchis napaykun imaynatan napaykunakunchis kay kawsayninchispi. Panatura, ñañantinpura, wawqintinpura, tayta mama wawakunawan, chaykunatacha rikikunan tuta rimayllapi ruwasunchis. Kankunapis, kankuna napaykunakunkichis, ripunapaqtaqa riki rimasunchis, imaynatan ripunchis, imaynatan aqanakunchis, maypiña tuparunchis, ñampiña, ñampa hawanpiña, ñampa uranpiña, tuparunchis, imaynatan aqanakunchis, chaykunatan yuyarirqusunchis. Yaqataqcha qhipa yachay atipay tutakunapitaq qillqasunchischa, imaynan kawsayninchis, imaynatan purinchis, chaykuna purisunchis. Rikushallanchistaq imaynataq kay lengua quechua en América del Sur. Kaypi rikushankichina manaya qhichwa simiqa uqllachu. Yachanchispis hina llipin kay Perú suyunchispi riki tawachunka pusaqniyuq simikuna kunankama kawsasha. Riki kay qhichwa nisqapitaqmi kashan kay quechua norteño nisqa may llaqtakunapi kay Cajamarca llaqtapi, Lambayeque llaqtapi, Incawasi Cañaris nisqapi. Quechua central nisqataq Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín y La Libertad chay llaqtakunapi riki kunankama kawsashanaq. Yachasqanchis hinataq quechua sureño Ayacuchano, Ayacucho, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Argentina. Chaykunatan noqanchisqa wayqikuna, panaykuna yachaq masikuna anchata kallpanchananchis kasha. Rikushanchispis hina kunan p'unchaw kay hatun auditorio nisqapi municipalidad provincial Canas nisqapi kunan puncha aparikun kay hatun llank'ana rakinakuy yachachiqkunapaq. Chaypin qhawarinchis sasachakuyman wakin hamawt'a masinchiskuna urmaykushan. Imaraykuchus manaya ancha kallpachasqachu kashan kay kawsayninchis, kay rimayninchis, kay puriyninchis, ayllu ukhupi, llaqta ukhupi tukuy imaymana kawsaypi pisichasqa kashan. Chaymi kunan p'unchay chaykuna qhawarikun chayqa yaqacha kaykunata ruwaspaqa ichapas
Kuchuyallatapis imaynachallatapis atiparinchikman kay qhichwa siminchismanta rimayta qillqayta pisimantapis. Chaypaqmi anchatapuni qankunata wayqi panaykuna munasaq sapach'isit maypachachus rimananchis kanqa chaypi tupananchispaq chaypitaqmi munasaq qankunawan rimariyta qankunawan imallatapis willarinakuyta kawsayninchismanta kay llaqtanchiskunaq kunan p'unchawkunaqa yaqachuq hatun kuchullikuypi kashanchis hinantin ayllukunapi kay carnaval nisqawan riki chaykunamantacha yaqa rimarishasun hinallataq qillqarishasun. Kunataq qhawarisunchis kay fundamentos del quechua nisqa. Imaninmi kay normas que sustentan el desarrollo de la lengua originaria, fundamentos normativos como la resolución ministerial al 1218 del 85. Es la ley que dice que el quechua es trivocal. Tiene estas indicaciones, dice 15 simples, 5 aspiradas y 5 glotalizadas, que las mismas en adelante vamos a tener que desarrollar y conocer. Asimismo, está respaldado por el convenio de la 169 de la OIT. Asimismo, por la Constitución Política del Perú, la Ley 28044, Ley 29735, artículo 13, entre otros. Informe de Defensorial, la 152 y otros, ¿no? Entonces, tenemos que también imbuirnos en estos documentos y saber cuál es el origen, cuál es la intención, cuál es la finalidad del quechua. Piña. Asimismo, vamos a conocer el nombre del quechua. Mira, acá tenemos grandes hombres que han hecho mucho por el quechua. Ahí tenemos a Alfredo Augusto Torero Fernández, de 1930, antropólogo lingüista peruano, autor, clasificación lingüística del quechua, en su obra Los dialectos quechuas. Sería importante también conocer este texto de este antropólogo. Y también es muy bueno. Conoce muy bien de este señor de González Holguín. Asimismo, al gran maestro, a Cerrón Palomino, que hasta hoy día sigue siempre hablando del quechua, sobre el origen del nombre de lengua quechua. Y sabemos muy bien dónde se originó y cómo está y cómo estamos hasta ahora. Entonces, es importante hablar de estos grandes personajes. Aquí presentamos un video de Cerrón Palomino, que sería importante tal vez escucharlo un par de minutos y ojalá que sea de vuestro agrado este video. A ver, es el internet que tenemos, colegas, por favor, es el internet que tenemos. En este caso también tenemos una aplicación muy clara.
Es más, ninguna de las lenguas del mundo tenía un nombre propio. Si analizamos los nombres de las lenguas del mundo, vamos a encontrarnos con que esos nombres designan a los pueblos de esas lenguas, de las lenguas que hablaban, o al lugar, a la procedencia de los pueblos, ¿no es cierto?, que hablaban tales y cuales lenguas. De manera que en este caso también tenemos una explicación muy clara para la designación de quechua, aludiendo al grupo étnico de los quechuas que habitaban en la cuenca alta del río Pampas, en Apurímac. Este grupo étnico, llamado hasta la fecha los quechuas, ¿no es cierto?, y es una provincia hasta la fecha en el Perú, tenía cierta fama, según la percepción de los incas, de ser los hablantes originarios de la lengua. Porque los incas no hablaban el quechua originariamente, hablaban otra lengua. En este caso hablaban el aymara. Entonces, cuando toman contacto con los quechuas, ¿no es cierto?, comienzan a interesarse por la lengua y van a asumirla posteriormente como lengua oficial. ¿Ah? Pero entonces el nombre que van a usar para designar a esta nueva lengua será este nombre de quechua, que etimológicamente además remonta pues a una palabra del proto-quechua, como decimos los lingüistas, cuya forma originaria habría sido esta, quechua, con che, ¿no? ¿Y qué significaba esta palabra quechua? Significaba valle templado. De manera que esos quechuas de Apurímac eran habitantes de una zona relativamente templada, y por eso los famosos quechuas, y la lengua que hablaban, que en este caso es el quechua, pasa a recibir ese nombre de este grupo étnico. Alguien podría decir, no, pues que el nombre originario es el runasimi. Sin embargo, está bien demostrado que la expresión runasimi es una designación postiza, es una designación que surge ya en el siglo XVI, después de la llegada de los españoles, con los españoles. Y en ese contexto, runasimi no significa lengua del hombre, como literalmente podría significar, porque runa es gente, ¿no?, hombre, ser humano, y simi lengua. Y no es así. En el contexto en el cual es creada esta designación de runasimi, runa pasa a significar indio. Por tanto, runasimi equivaldría a lengua del indio. Y a nadie le gustaría, pues, digamos, que el nombre de esta lengua lleve esa designación, ¿cierto? Sabemos que es una designación que surge dentro del contexto de la dominación, ¿no?, de ese contexto estamental, ¿no es cierto?, de la República de los Españoles frente a la República de los Indios. La República de los Españoles tenía su propia lengua, que era la Castilla-Simi, frente a la República de los Indios, que era la Runasimi. En ese contexto, una vez más, runasimi significa lengua del indio, no lengua del ser humano, como dicen los quechuistas, que habitualmente no no conocen la historia de esta expresión. Esa es más o menos la historia, la pequeña historia de esta designación de la lengua quechua, ¿no es cierto? Y esa es la que ha encontrado generalización total. Hay dos repúblicas donde dicen quichua y no quechua, el Ecuador quichua, Argentina quichua, pero estas son designaciones periféricas de la lengua, de la familia, y además pronunciadas así porque así se pronunciaban en las zonas donde se usaba la expresión. Es más, ninguna de las lenguas del mundo tenía un nombre propio. Si analizamos... Es más... Uyarisqaykichis manhina, kay internet nisqa noqanchis mana allininchis kay kash, kay ujir nisqapin pisi kallpayuq kay internet chaymi mana kay allintachu uyarirqukun kay doctor Ferron Palomino rimarqamusqa. Hinallataq kaypi qhawarisunchis imatataq kunan punchawris rimarisunchis chay imanishanta el quechua origen de la lengua que huch'uychallapi a ver ñawinchayramos imanishanta. Respecto del origen de la lengua quechua existen varias hipótesis. La hipótesis más aceptada es la que señala a la costa norcentral, el valle de Supe y alrededores como punto de partida del quechua antiguo. ¿Quién dice eso? Dice Alfredo Torero, que más adelante hemos estado viendo, ¿no?
Asimismo, sin embargo, según las últimas investigaciones de Cerrón Palomino 2013, el quechua antiguo o el protoquechua habría tenido como asiento originario en la sierra centro-norteña peruana, más El no Guido está la haciendo. costa El profesor norcentral, Guido. ocupando un espacio coincidente con el que abarca el quechua central actual, que se localiza en los departamentos de Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y la Sierra Norte de Lima. Desde esta zona se habría expandido posteriormente hacia el norte y el sur en diferentes etapas y llegando al Cusco, recién 100 años antes de la conquista, invasión española. Entonces, este es diremos, un punto, colegas, para que ustedes también a partir de este pequeño mensaje que hemos puesto, también sean partícipes y investiguen si esto es realmente así y ojalá en la siguiente reunión que tengamos que compartir, tengamos que hablar del origen de nuestra lengua. Gracias, maestros. Creo que es la primera parte y ahora sí vamos a entrar definitivamente a la parte práctica de nuestro taller, o sea, el rimanar, el conversar, ¿no? Entonces, vamos a ir a esa parte, colegas. Para lo cual voy a pedir vuestra participación, colegas asistentes a este taller, que tengamos que compartir la sala y conversar con el colega. Seguramente vamos a indicar con quién podemos conversar, qué podemos hacer. Entonces nosotros vamos a empezar en esta oportunidad de cómo lo vamos a hacerlo nosotros para que usted también tengan que hacerlo posteriormente. El siguiente. Torichigay pone. Ricunicho. Mana imata rikukuncho. Kunan ichak. No kayku rimarusaqku yachachiq pananchis Gladys. Imaynatan rimarusaqku qankuna uyarimunkipis qankunapis chay hinata rimarkunaykichispa. Iman sutiyki panay? Turay Daniel, ñuqaq sutiqa Gladys. Maymantataq kanki panay? Willariwayku. Ñuqaqa kani Raqchi llaqtamanta, Turay Daniel. Kusa panay. Okay. Maymantataq qani wawqi kanki chayta willariwayku hinallataq willari kay willariqninchiskunaman. Ayimi kusa wayqichay Daniel kay miski simita yachachishanchis allinta noqan kani Qusqu llaqtamanta sutitaqmi Agripino Chalco Samayoa noqata niwanku Agripinucha nispa qhiswa siminchis miskiya Allinmi wawqi Agripino kasqanki kan Qusqu llaqtamanta chay imatataq ruwashanki kay Yanuqa llaqtapi wawqi Agripino. kaypi kay
Allí me voy a caer pinche ya cacha que guatantin pushka puririsunchis wichayman urayman yachachikuna yanapaq mayninpiqa nuqanchikcha paykunamanta yachamusunchis chaykunata rik aparimusunchis atisqanchismancha allinmi tayta Agripino que yanawqa llaqtapi llaqnawqa llaqtaman llank'aq chayamusqay hinallataq kunan pisita atiparisunchis kay napaykuykunamanta napayku imaynatan nuqanchis napaykunakunchis kay kawsayninchis chayta rik kaypi qhawarishanchis imaynatan kay ishkaynin pananchiskuna napaynakushanku ninakushanku allillanchu ñañay ¿cómo estás hermana? Allillanmi ñañay estoy bien hermana chayqa yaqachu nuqanchis kaychata ruwarunchisman hina qankuna kashankichis kay salawku nisqapi chayqa nisunchis nuqa piwanmi a ver rimarqusaq kuna challan sutiykichista waqharamusaykichis nisqata qankuna kunan kutichimuwankichis kaypi kashan pananchis alisha tomaykunsa paywan nuqa rimarquyta munashani kunan tuta chayqa panay alisha kashankichu manachu uyarimay Ari turay noqa kaypi kashani. Buenas no allillami turay kunan sukhay uraspi kashani kaypi. Kusa panay alisha maypin kashanki maymantan rimamushanki kunan panay willariwayku. Noqaqa kay pamparki ayllumantan rimamushani turay. Kusa panay alisha chayqa imaynan haqay llaqtaykipi aylluykipi kay kawsayninchis purishanchu manachu panay willariwaykuya. Ay turay sasachakuya kay ayllupi kashan manaya allinchu kashan lluyta wisq'anakushanchis mana kunanpis nata yanawqata chakipin purimuyku turay sasachakuyta kay pabellones Pampamarca chaykunapi lluy mana pasita hukuyta munankuchu yasta wisq'asqa k'aspikunawan rumikunawan lluy chakasqa pasana carreterakunapis kashan manan allinchu kashan turay imamancha chayakusunchis sasachakuymi kunan kashan nuqanchis llapapaqmi chayna kashan. Ari panay ancha llakikuymi kay kawsayninchis chayqa kashanraqchu kay napaykunakuy ñañantin pura wayqintin pura ayllunchispi panay alisha? Ari kay ayllupi nuqayku ari napanaykukuraqmi nuqanchis kay rimayninchistaqa allintan kaypaqa atipayku turay rimayku sumaqtan chay nuqanchispa rimayninchistaqa allillanchu turay allillanchu ñañay iqnata rimakuykun chaytaqa atipaykun chaytaqa panay alisha. Turay Daniel, rimaymaymanchu. Allinmi panay alisha kay internet nisqapunin pisi kallpayoq kashan chay kunanñataq ichaqa rimarusunchis kay Turay Daniel, ñawpaqchata rimaymaymanchu. Rimayami panay rimayami. Turay, allillanchu ñañay traduccionanpitaq kashan ¿cómo estás hermana? Nuqamantaq kanman allillanchu ñañayqa ¿estás bien hermana? Esa sería la traducción para mí. Lo correcto, si quisiéramos que la traducción sea ¿cómo estás hermana? Sería imaynallan ñañay. Icha pantamushani chichata alchanta yacharichiwankiman turay Daniel. Allillanchu ñañay nispachu nikunan icha imaynallan ñañay nispachu nikunan. Chichata ch'uyanchayway turay ama hinachkay. Allinmi rimamusqay kashan panay manan imapas mana allan kashanchu aswanpas allinmi chay rimarqamusqay kashan chay uyarimushanki chay paykunapas aqnama kasqa allinta panay rimamushanki
kunantaq ichaqa wawqinchis José Bautista kashan noqanchis kushka paymi napaykunarukunqa yachachiq pananchis Gladyswan kunan tuta paykuna rimarqunqaku ima atisqallankutapis chayqa wawqi José Bautista kashanki chaypichu. Alianchu ñañay, ¿cómo estás, hermano? Alian mi ñañay, estoy bien, hermano. No sé, está escuchando ahorita, no sé. ¿Escuchas hablar? ¿Qué quieres que resuelva? Cuida que te resuelvas. Baja. Pues no hacerlo bien. Waqay uyarikushankichu manachu? Waqay José Bautista manan kanchu waqanchis José Bautista. Chay hinaka pananchis Lourdes. Pananchis Lourdes. Panay Lourdes. Puñurumi. Puñur kapun pananchis. Panay Lucy. Panay Lucy kashanchu manachu. Yanqallachu hap'ikachillan. Puñurullantaq. Panay Lucy. Panay María del Carmen Guzmán. Kashanchu. Panay María. Panay Marina Kawana. Rimananchispa. Puñurunkuchuna. Allintuta kachun llapallaykichishwan. Allintuta kachun Turay Daniel kanwampis. Allintuta kachun panay. Kunan rimarunki kay pananchis Gladyswan rimarkunkichis warmi pura kawsayninchis banco. Allinchu. Ari. Turachay Daniel, kusapuni, ichaqa manaraq rimayta qallarirusaqtin, chay siq'ipi qhawarishanchis, iskay warmikunata. Riki, chay iskay warmikuna maypachachus, iskay warmi kama, iskay warmi pura, nisummanchis rikaqnata, rimanqaku chayqa, ifunción ñañay nispa. Riki, chay siq qhawasqanchis manhina. Hina kaqtinqa piwanmi turachay Daniel napaynarukusaqku. Ari panay. Napaynarukuchis. Piwanmi napaynarukusaqku. Ñuqawanchu. Qawanpas ñañay Clotilde. Ñuqa tapumusqayki. Qantaq kutichimuwanki. Allinchu kama? Ya. Kusa. Ina kaqtinqa qallarisa. Alillanchu ñañay Clotilde. Alillanmi ñañay Gladys. Kusapuni. Chayna kaqtinqa. Yachachiq niñis kaman hinapas. Napayu ninchis. Chaypirik. Atapas napaykuyta. Aqnatas napaykuyta atisukman. Chaypi nisha. Alillanchu ñañay. Alillanmi ñañay Gladys nispa. Yachachiq pasinchispis. Interferencia kamusha mana uyarishankuchu allintachu picha micron tapichishan. Tu micro, Daniel, tu micro. Hina kaqtinqa, kunanqa imaynatacha ñuqapis napayrarukurani ñañay Clotildiwan,
kaqta napaynakullanqakuta. Ichaqa chaypaq waqharisun ishkay yachachiq masinchista. Ishkay warmikuna yachachiq masinchista. Pikunacha kanman. Ñañay Gladys, kan hukta wajanki, noqa hukta wajasaq. Ajna kachin Kusa, asun. kusa, ya, Qaylla allin kan. purinanchikpa. Ya, ñuqa waqasaq, ñawpaqta. Ñuqa waqasaq, ñañay Gisela, chaypichu kashanchis. Ñañay Gisela. Mana kanchu. Manachu rimayta munamushamus. Chayqa, kusa ñañay Gisela. Allin, kusapuni. Ñañay Clotilde, qañataq kunanqa wajarikuy. Noqa waqharikusaq ñañay Carmen Lezama anchi ñañanchista chaypi kashan. Icha puñurushanchis kawsashanchis. Imaynay kashan. Ñañachay Carmen, chaypichu kashanchis. Kaypin kashani. Kusapuni, hinaq kaqsinqa, napaynarukunkis kunanqa iskayñaykis ñataq. Ñañachansi Gisela. Ñaña Gisela, allintuta kachun. Allintuta kachun ñañay Carmen. Imaynallan kashanki, ñaña Gisela. Allillanmi kashani ñañay. Maypin tarikunki, ñañay. Noqaqa tarikuni ch'aqakupi llaqtapi. Qari ñañay maypin tarikunki. Noqaqa tarikushani, Yanoqa llaqtapi. Kusapuni ñañay. Imaynatan qhawashanki kay yachasqanchista. Allimi ki yachasqanchis kashan. Kunan p'unchay kashan primer p'unchay chayqa noqapaqqa allimi kashan. Llapa qhipa wiñaykunapis allinta qhichwa siminchista yacharinankupaq. Allimi, kusa. Allintuta kachun. Sumaqlla. Allintuta kachun ñañay qampaqpis. Kunan qankunañata waqhallaychista. Pita waqharikusaq, mana pita rikunichu chaqa. Ñañachay Carmen, kunanqa waqharirukusun iskay turakunata ñataq. Paykunapas. Turay Hernanta. Turachay Hernán, chaypichu kashanchis. Allintuta kachun yachaq masikuna, sikwana llaqtapi kashani para nishuta chayayusha llaqtayta. Allimi, maya, chay Yanoqa llaqtanchispiqa manam parashanchu. Chirillan chirikushan. Nishuta huelgata ruwaqtinchik para chayayusha. Ñaña Gisela, kunanqa ñataq waqay turanchista, mayqinqa turanchistapas, paykunapis misk'ichata rimarukunankupaq. Noqa waqharisaq turanchis Porfirio. Turachay Porfirio, chaypichu kashanchis. Turachay Porfirio. Ari, chaypin kashani. Kusa turay, kunanqa iskayniykis rimarukunkis. Qallarisi turay. Turachay Porfirio. Qallari. Rimanki Hernanwan. Hernán. Anki imatacha qhawarishanchis. Kay napayukuyta. Qantapurinki, pay kutichimusunki. Chaymantaqa pay ñataq tapusunki, qan ñataq kutichinki. Pascuna yara maykuramuni mana atikusharanchu. Napaykuy. Allintuta wayk'ay Hernán maymanta kanki. Noqa kani Sicuani llaqtamanta, qani wayk'ay maymanta kanki. Noqa kani Paucartambo llaqtamanta. Paucartambo llaqtan siminalla kashan kunan. Ya mi kasha parasha, nishuta parasha. Allin wayk'ay. Entonces kunan allin kashanchis kay sala quichua simi yachaqaypi. Tupanakama. Tupanashkama. Usapuni, turachay, kunanqa
Turay Porfirio kanka waharikunki nata iman pananchista Turay Hernán kantak waharinki huk wayqichaykita natata sumariki paykunapas napaynakunankupaq. Turay Porfirio chaypichu kashanchis. Ari hukta wajarisaq. Ari. Huk panachanchis wahari mayta chantapis. Sonia Castro. Ñañay Sonia chaypichu kashanchis. Manan kanchu turachay. Hukchata. Noja. Ana Paula. No cachao ñañay Gladys. Ya. Alintuta kachun, ñañay Gladys. Alintuta kachun ya chachiq masiykuna, llapallaykichiswa. Kaqllata qampaqpas ñañay. Hina kaqtinqa chaypi kashan ñañachay Ana Paula, chaymanta kashan ñañachay Rebeca. Ishkayniykis napaynarukuychis. Ñañachay Ana Paula, imaynallan kashanki, imatan ruwashanki. Ñañachay Rebeca, allillanmi kashani, kayllapin uyarishani, allinta kay yachachipasqanchista. Kusapuni ñañachay imallatapis atiparusunpuni, yachasunpuni imallatapis. Ari, allinmi kay kashan, yachachiwasasqanchis, allinpuni. Imaynalla kashanki, maypin kashanki kunan p'unchay, ñañachay. Noqa ñañay kashani kay Yanawqa llaqtapin. Allin ñañay, Yanawqa llaqta imaynalla kashan. Maypin kan ñañay tarikunki. Noqa tarikuni Sicuani llaqtapin kashani ñañay. Kusa ñañachay, tupananchis kamaña. Tupananchis kama ñañachay. Urpente son ponte ñañaykuna kusa. Kunanqa yachachiq masiykuna ñañaykuna turaykuna kay PPT qhawarisqanchisman hinapas kaypi siqita qhawarishanchis. Kay siqipin kashan huk qhari huk warmi ima. Qhipanpipas qhari sayamushanpunitaq ya. Chay qhari sayamushan chaypin nishan qhawari huk suticha panay. Rik maypachachus qhari warmiwan rimanqa riki chayqa panay nisunya. Maypachachus warmi qhariwan rimanqa riki napaynakunqa chayqa turay nispa rimarinqa. Ñaja ñawpaq kay PPT qhawaranchayqa tikranmantañata nisunmanchis riki aqnata rimapaymurawanchis riki. Ichaqa kay napaykuyqa manasya warmi purachu. Ñañay nisuma riki. Kallanmanta qharipurapas ñaja napaynarukunchis chayqa wayqiy nisuma. Ichaqa kay napaykuykunapas kanmansya qhariwan warmiwan patikmanta rimaramusqa chayqa panay ninqa qhariqa. Warmiri imañanqataq turay nispa kay rimañanqataq. Riki. Hina kaqtinqa waqariyusunya kay napaykuyta ruwarunanku. Mayqinqa yachachiq masinchispis ichaqa qhari kanman picha rimarikuyta napaynakuyta munanman chaymanta waqarimullasunmanta yachachiq masinchis ichaqa warmi kanqa. Chayman hina napaynakunankupaq. Mayqinninchikcha rimayta munarsunman. Noqa yachachiq. Sonia, kunanqa yachachiq huk qhari. Mayqinpas. Manan kapunchu yachachiq masinchiskuna qhari maypipas. Noqapis limas a ver.
Iman sutinchis kashan, kusapuni turay. Porfirio. Hinakunanka napainarukunkaku, turachanchis Porfirio, chaymanta ñuqaq ñañay Sonia, ishkaichan. Qallariysi yachachiq masikuna. Allin tuta kachun turay, Porfirio. Allin tuta panay Sonia. Imaynallan kakushanki. Uyarikamishanchu panachu. Uyarimusayki. Imaynallan alillanchu kashanki. Yan kashani turay. Kan imaynallan kakushanki. Alillanmi kashani. Añay. Pikunawami tiyanki. Sapallemi tiyani turay. Usapanay no kapis sapalem tiyan. Sapacha. Ima llaqtakunatan riqsinki. Nuqa riqsini. A ver. Kay cuscusuyunchista. Combapata, sicuani, chaykunallata riqsini turay. Allinmi panay. Ima mikhunatan munanki. Nuqaq mikhunay, a ver, saltado chata turay nuqa gustakuni. Qampari ima gustasunki turay ima mikhuna? Nuqaqa munani ruqutu relleno nisqa chayta. Allinpuni turay, allinpuni. Porpinti sunquntin, ñañachay Sonia, turay Porfirio, mishkichatan kanunapis rimarukunkis. Ñañansi Sonia, turachay Porfirio, pues, zapallansi, nispa millayrukuanchis, ¿rik? Cosa, hina kaqtin kunanqa, turachay Daniel. Allinmi panay Gladys. Acerachuanchis me pura hokpis sapallan pananchis sapallan kasqa allinmi kay rimaykuna kash paykunas tuparqun ichapis ñawpaqman parishaykunkuman. Rik, chayqa kawsayninchispi kallantaqa huk rimaykuna nuqanchis sapa p'unchaw hinachata riki tuparquspaqa rimarqunchis allin p'unchaw kachun wawqichay, allin p'unchaw kachun panay, allin p'unchaw kachun munaqni, waylluqni, wawallay nispapis imallatapis rimarqunchis. Hinallataq tutaykuytaqa ninchis riki allintuta kanchu, allintuta kachun nispa napaykunakullanchista. Aswanpas kay allin sukha nisqa mana anchachu rimayninchispi. Icha mayqin kaqninchischu napaykunakunchis allin sukha nispa. Imaninchikchismi qankuna uyariqniykuna wayqipanaykuna rimarimuychis. Chuka. Imaynatan napaykunakunchis allin sukha kachun wawqi, allin sukha kachun nispachu icha allin tuta nispachu sukhaykuytaqa napaykunakunchis imaynatan kawsashanchis puriyninchis. Anak pips kan? Hechas kanchis. Allintuta nispa napayuyku turay. Ari anchatapunin kayta nuqanchis purichinchis allin p'unchaw kachun panay, allin p'unchaw kachun turay, hinallataq allintuta kachun. Aswanpis nisqay hina pisi pisin kay allin sukha nispa rimayninchis.
Hinallataq ima ruwaypipis, ima yanapanakuypipis, ima llank'aypipis, kampunin kay sumaq rimaykuna. Rik, wakinmi ninchis añaynis, wakinqa uspalay. Chaymanta imakunan rimayninchis kashan wakinqa kay pampachaykuy nispa chay rimaypis, aunque chaykuna manañan ancha kashanñachu kay pampachaykuy nispa chay sumaq rimaykuna pisimanta pisi chinkaripushan mana purichipushanñachu ñuqanchis kawsayninchis chayqa yaqachus hina chaychakunata qunqa chaychakunata yuyarisunchis rimayninchis wayqipanaykuna hamawt'akuna qankuna kunan puririnkichis yachaywasinchis chay ayllu runa wawakunawan rimarina kachun imaynan kashankichis hayk'aynan kashankichis yachachisun kay sumaq rimaychakunata paykunawan imaraykuchus ayllukunapiqa hawa ayllukunapiqa kashanra wawakuna kay qhichwa simiwan purimushanku yachay wasit aswanmi mayninpiqa mana challipinpichu wakin yachay wasipiqa qunqarapushankuna kay qhichwa simi rimay pachipushankuna sarunpapushankuna chaykuna mana allinchu kashallantaq amawta masiykuna hinallataq riki ripunapaqpas kallantaqa rimaykuna manaya k'ingachu tuparuspapas riki pasapunchis huk pasapun mana hinachu kampuni rimaychakuna kaypi nisqan hina tupakunanchis kama tupananchis kama paqarin kama riki aqnachata munaychata ñuqanchis riki tuparquspapas aqanarukunchis rakinarukunchis kan wichayman ñuqa urayman nispa riki chay simichakunaya kashallanta kay kawsayninchis ukupi wayqipanaykuna yachaq masikunchik amapuni kaychakunata qunqasunchikchu ñawpaqmancha asutawan qankuna kaykunamanpis kallpachamunkichis mana nuqaykuqa imaygipin yachaqchu kashay qankунapin allin kawsayqa kashan qankunapin allin rimayqa kashan chay qankunamantapis nuqayku mayta yachasaqku chayqa kay rimanakuyqa kanqa yachay atipananchispaq qankunamantapas nuqaykumantapis hukkunamantapis riki entonces chay kawsaypin purina kanqa wawqipanaykuna amapuni qunqasunchu kay sumaq rimayninchiskunata riki chaymanta rikusqankichina kay sumaq rimaychakuna kallanta frases de cortesía nishantaq kay pillapis mayllapas wasinchisman chayarqamun awichachu awilachanchikchu machulachanchikchu chayarqamun chay imanispan ninchis ñuqanchis riki imataña chayarqamuqti imaninchismi yaykuykamuy mamay yaykuykamuy taytay haykuykamuy wawqiynis pamariki mana ñuqanchisqa hawallaqta runakunaqa millay runachu kanchis munay mishkisimiyuq warmipis qaripis chay ukupi kawsaqqa kanchis chaymi munaychata rimanchis kallantaq huk rimaykuna ima huk rimaykunatachu ñuqa qunqashani rimarimuchya panaykuna uyarimuqkuna ima huk rimaycha manapis ñuqa yuyariqshani chayqa a ver yuyarichimaychis ima huk rimaychakunaraqmi kashan mana lluqsishanchu mana rikusqachu kashan kay kawsayninchis ukupi chaykunata wayqipanaykuna imakunaraqmi mana rimakushanchu chaychakunata yuyarichimaychis a ver kankuna mayqin kaqnikichis uyarikushanchu waqpanaykuna kutichimaychis Uyarikushanmi turay. Ana Rebeca, uyarikushan
Allita uyarimshayki futura chay Daniel. Qanyan huk rat chinkarapunki. Kachin rimem chani. May ukumanta chirimay kamushanki futura chay Daniel. Supay wasitach pawams kay Daniel. Ukumanta rimamusha. May ukumanta chirimay. Parece Daniel, Ari panay chay rimas kanchina yuarichimaichis ima ñawpaq rimaychakunatan qunqashaniraq. May qinkaqnikichispis. Waqikuna panaykuna willarimaychis ima rimaychakunatan wikchushanchis chaychakunata yuarichimaichis. Kashankichischu. Mana turay Daniel mana rimapunchiñachu qhichwa simipi días de la semana nisqata chayta mana. Lunes p'unchayta hamanki, sábado p'unchaytaña tupasun aqnata rimapunchis. Alchay rimaychakunata chayqa mana rikusqayki chayna qawamusqaykis manan kay internet nisqachu yaqachu hina mana allinpis chayarqamuyku kay rimanakuyninchisman. Chayqa yaqapis p'uchukayman tarpananchispaqña wayqipanaykuna qankunapaq kanqa kay imaninchikmanta llank'ay kay yaqaninchikman qhipa hamuq rimanakuyninchispaqcha kaykunata apamunkichik imaymana rimaychakunata hinallataq kaypi kashan tapukuykuna imatan yacharqanki chay tapurimusaykis qankunata yaqacha kutirichimuwankichisman imatan yacharqankichis kunan p'unchaw. Napaykunakuyta turay Daniel. Kusa panay chayta yachanchis chay allinchu chaykuta ruwasqanchis icha manachu. Allinmi nuqanchis kunan qhipa timpuqa qunqarapushanchikña chaykunata manaña aqnatachu rimanchis chayqa wawanchiskunawanpas manaña tanto p'inqakuy hina karapun chayqa nuqanchis chayta astawan rimananchis maypipis mana p'inqakuspa mana manchakuspa nuqanchis siminchistarik qhichwa siminchista. Ari panay imaynatan kawsayninchispi kay yachasqanchista apaykachansiman apaykachasun imaynatan. Tayta mamakunaman wawanchiskunaman wawakunaman yachay wasikunapi nuqanchis astawan mas sumaqta rimayusunman kay qankuna kunan nuqaykuta astawan atipachishawankiku aqnatacha rikusqaykiman hina turay Daniel mana kay rimaykuna kapushanñachu por ejemplo naqa rimushanki allin suqa nispa mana maypipis rimanchiñachu chayta may ayllupipis mana punin suqa ninkuñachu rik allintu aqnallataña chayqa astawanchuna atipayusunman chaykunata turay Daniel chaypaqchuna kunanqa yachari hablando de verdad. astawan Ari panay Marta chayqaytan ninki chaykunata kay imaymana qhapaq kawsayninchikkunan pisimanta pisi chinkapushan piqpa maypa huchanpin chaykuna chinkapushan nuqanchispa huchallanchispaq chaykunapas puripushan qhipa wiñay wawakunaqa kunan kinray wawakunaqa manañan rimayta munankuñachu yachay wasipipis imaraykuchus tayta mamamanta pachay chaykunapas kashan sasachakuy paykuna ninku imapaqñan waway rimanman kay qhichwa simita nuqaqa munani wawaypa rimanantaqa huk simikunata aswan allin llaqtaman ripuspa rimananpaq nispan nishanku riki panay chaypis allinya kashan
pero aswanpis no canchis patarachariqui ñawpaqtaq allinta kallpacharqunchisman, allinta sapicharqunchisman, chaymantaqa huk simikunatapis rimallanchis mampuni. Ichay manankichischu wayqiparaykuna. Aqnapunin turay. Turay, Jaime, na, rimayuchu. A ver, uyarisunchis, waraqucha Jaime rimayamuchu, imanin allinchu kashan rimasqanchis, icha manachu allin kashan. Amauta Jaime, kashankichu. Puñurapumi. Puñurapunchu. Alto saunarukuspa. Maypin kashan suyasunchis. Amauta Jaime, imaynallan allillanchu. Wajari waraqucha Jaime. Jaime chayao. Uy, Michu. Uy, Micuy. Kashankichu, tayta Jaime. Imaynallan hamauta Jaime. Ari wayqi ankay pikashani. Imata rurashanki. Anchaypi uyarishani chaymanta hamauta Marta, hamauta Clotilde achanku runasimita llapanchi allinta. Paykunaqa allichanta t'uqachinku. Ari noqa pisillata yachani chaymanta como se llama esto, nieto ya kashanku chay llapanta hamauta mana yachanku runasimita mana rimanku. Anchaymi chay curso kashan quechua básico, manan avanzado, intermedio kashanku. Allin hamauta Jaime chayqa waraqucha Jaimetapas rikch'arachinchis. Chayqa wayqikuna panaykuna imatapurikuychu icha kashan imatapurikuychu yaqachu hina kay p'uchukayman tarparqunchishña. Asnata ya chay hamautakuna kashan ima sutiki maymanta kashanku allanchu kashani anchaypi hinalla haska hamautakuna mana yachankichu chaymanta, ¿no? Ari hamauta Jaime allinmi chayqa llipillaykichispa wayqipanaykuna imatapurikuychu kashan kay p'uchukayninchispi tapurikamuychis. Parlaymanchu wayqay. Parlaykami wayqay uyarishaykiku. A ver, allintuta kachun llapa hamauta masikunapaq. Tapukimi kashan ima punchaykunatataq chay parlayta apasunman chay tallerta nisqa hina ima punchaykunata chayraq kunan qallarishan hayk'ata apasunmari chaymi tapukuy. Kusa kay taller nisqan kay rimayninchismantan kanqa kunan hina p'unchawpin kanqa kay suqta horas tuta nisqamantacha kanman hasta qanchis horas tuta hinallataq chaymi kanqa kay básico nisqa kay pisi yachaqkunapaq jueves p'unchawtataqmi kanqa chay intermedio nisqa yachaypi puriqkunapaq paykunapaq qallankataq chay kasqan pachapi nisqapi chay suqta horas pachamanta hasta qanchis horas pacha kanqa chaykama kanqa sapa jueves intermedio nisqakunapaq nisqay hinataq nuqanchis chay básico nisqapi kaqkunapaq kanqa martes tutata hinatan llank'asunchis yaqapis huk tuta llank'asunchis huk tutataq samasunchis ajin sapa martes tuta y jueves tuta waqay.
Hayk'aqkamanta kanqa chay taller nisqari. Tawakillapi purisunchis wawqi tawakilla kanqa. Añay. Imapuwanchu kash tapurikuy. Chaynaqa noqaykutaqa arqupankikuchu. Imarayku. Manataq basikupiñachu kashayku chiya. Kankunapaq kayta tukuruspa ruwasunchis yaqapascha manaña kay virtual nisqapish imaynachus huk wata ruwarqanchis riki presencialta hamawta yachay wasinpi chaynatacha ruwanchis kankunawan kay yanawqa llaqtapi hamawt'anchiskunawan riki presencial nisqataña. Allinchu kanman. Ahí fue donde se fue que nos vamos uniendo todos los vecinos y hagamos una sola olla para todos. Gracias a Beto Vive de la Ciudad Común. Turay tapukuyta munashani ishkayninmari sayayta atimanchu martes tutata nishanki uqtataq juevespi nishanki entonces ishkayninman sayayta atimanchu. Panay manan chay atikunqachu kay qhipakaqkunan kay juevespaqqa yaqacha nuqaykupas allinta allicharqukusaqku hinaspataq chaypiqa chashkisaqku chay intermedio nisqakunallatapuni imaynachus paykuna qillqanchakuranku kay ujel nisqapin qillqanchakuranku chaymi kashanku yaqapas qanchispacha hina qillqanchasqa chaymanta aqarquykuñakuna pikunan maykunan kashanku kay básico nisqapi intermedio nisqapi avanzado nisqapi chayqa llank'akunqaqa kay básico nisqawan hinallataq intermedio nisqawan manan atikunqachu wayqikuna panaykuna ishkayninman yaykuyta mana atisunchu chaymi nishaykichis juevespaqqa imaynatachus qillqarqanku chayman hina t'aqarqapusaqku hinallataq paykunallawan llank'akunqa chayqa qillqasqaña kashankis chayqa yaykunaykisqa kanqa maypichus qillqachikurankichis chayllamanpunin wayqpanakuna. Imachapuanchu. Nuqa turay hukta tapukuyta munashani. Tapukamay panay. Turay Daniel, nuqa persona qillqakurani intermediopi. Chay intermedio anchayllamanchu haykusaq. Ari panay yaykunayqa kanqa intermedio maymanchus qillqachikuranki chayllamanpuni nisqaypis hina t'aqarqapuykuñan pikunacha kashanku maymancha qillqachikuranku chayman hina chayqa chay qillqachikusqallanchispipuni nuqanchis purinanchis kay rimanakuyninchikpiqa wayqikuna panaykuna. Hina kaqtinqa wayqa panaykuna tapukuni kashan yachachik. A ver, Hernán, tapurikami yaqapascha tukuychallapiña. Mana noqa qillqachikuniraqchu mana qillqachikunuchu chay yachaqay chayraq quechua simipi yachayta hapishani. Básico nisqapichu kashan que intermedio nisqapichu. Mana qillqakuniraqchu atikunmaraqchu qillqakuyta. Chay hinaqa nuqayku paqarin p'unchawpis wajarikamuwaq hina qillqaykikuman chayqa maypicha munanki kayta chayman qillqaykikuman waqo Hernán. Ya, entonces noqa yachaqaybiraq kashan básico nisqapi. Ya, allinmi. Entonces chayqa suyamusaykiku waqhakamusqaykita chayman hina qillqasaykiku. Ya, entonces paqarinkama. Paqarinkama, ok. Tupanakama. Tupanakama. Daniel, tapukuy kasha. Daniel, yachachik masikuna, alin punchik kachu, alin tuta kankunawanpis tapukuymi kashan. Kay básico nisqa, intermedio nisqa, y avanzado nisqapis karanchina. WhatsApp nisqatachu qankuna kunan t'aqawankiku WhatsApp nisqapichu icha kunan hinachu Facebook nispallapichu chay Zoom nisqata apachimunkichis kunanpis nuqapis suyakamusharani maytaq
ima pachatatqa akawanqaku chay tuyakapsharani hinaspaqa haykururani chay Facebook nisqaman anchiraykullan yacharamurani chaylla haykuramurani turay. Entonces chayllata yachayta munani t'aqawanqaykuchu básico nisqata mana allintachu yachani intermedio avanzadopichus qillqakurani anchichata turay y chaymantapis llapaykichista ñañaykuna turaykuna napaykamuykichis kay hatun p'unchay wayllukuy p'unchay kusilla waliqlla qankunapis karurankichis unchi añay. Allin mi panay Betty ari nisqayki hina kay WhatsApp nisqa chay ukumtan nuqayku aqarqusaqku imaynachus qillqanchakurqankichis chayman hina chaymi paykunallapaq kay link nisqata apachimusaqku imaraykuchus mayninpiqa yanqaya kay avanzadopi kaqkuna yaykunku imaraykuchus paykunaqa ña allintaña kay qhichwata rimanku hinallata qillqanku chay mayninpi pisichakunku hasta chaymi nuqaykupas qhawariyku nuqayku ukumanta llank'asun aswan t'aqachata chay anchaypiqa allin yachay kanqa maypichus tarikushanchis chayman hina chay hina kaqtinmi wayqipanaykuna puchukayman tarpapusunchis hinallataq intermedio kaqpi wayqipananchikkunawan tupasunchis kay jueves tutata suyasaykichis kay suqta horas pacha nisqamanta wayqipanaykuna chayqa chaypaqtaqmi qankuna musuq rimaykunata chay ñawpa rimaykunata machulanskunawan papanchiskunawan paykunawan rimanispa apamunkis chaykunata nuqanchiswan llipillanchis rimarisunchis sapankaykichis apamuqtikichis nuqan kayllata apamushana nuqan kayllata nispa munaychata huk semilla huk yachaylla rimarsunchis wayqipanaykuna chayqa tupananchis kamaña añay llipillaykichis wayqikuna panaykuna hamawt'akuna sumaq tutalla allin musquyllawan purinaykichispa hasta tupananchis kama. Hamawt'a Daniel. A todos los Daniel, a todos nuestros participantes, el día jueves tienen que estar atentos a la página web de la UGEL, ahí va a estar colgado el link, por favor, ¿ya? También en el Facebook de la UGEL va a estar colgado el link para todos los participantes el día jueves, ¿ya? Ya nos estaremos organizando de mejor forma para las siguientes semanas. Les agradecemos mucho. No caps alinta toqachishani runasimita. Jueves Camaya, Huelcay Daniel. Entonces, profesor, Rubén Campas, jueves llatan haykunayki qarqusunkiku. Alimi ñañay Martita, Ari, hina kaqtinqa ñañachaykuna, turachaykuna, yachachiq masiykuna, chay huñunakunanchista tukuyapunchis. Hina kaqtinqa urpillay, sunqullay, tupakunanchis kamañacha. Sumaqlla. Tupakunanchis kamañañay turaykuna qankunawan. Tupakunanchis kamaña. Llapallaykichis hatun marqakuy turachaykuna, panachaykuna, ñañachaykuna. Tupakunanchis kamaña yanqa